Ashafo yama obi biara akwaba edeba attention TV so mediane Gloria Sika Mr. Unsubscribe subscribe like it na share na odofobi ensa intimi kebi aya impempi no ensem bi erumi ewo ya adwene mu efa asofudie hu bebre efisa asofudie me mete se obi ya na adwuma awoye ene die se yebetimi adomu asikoyie efa prophetic side no enu nti ye wo prophet entry ewa ha obe pensen ensemu amaye na mum ye nko for a quick commercial break ye better so mo bibiara akwaba ese one yatsena aha attention TV medical kan dada ese ye enede ye wo prophet entry wo fie wi mu obetwetwen semeni so se ka prophet kra hwan na ye prophet papa wa ha se obetwe mu yie pa nti no mema na kwaba na ye de enkomo no ahyehye so eja mema wa kwaba oje so eja ye ka prophet kra hwan ne prophet yo medase mami tia chiefo na adofo a ehwe attention TV etifo na adofo so wi ase manyina ko manyina no me yomo president is a manyina president ne me na wan etoma oh sa post ndem mikita achew mami otoma me ne mami kra me kan sempo no chancellor vice president mama time NDC mami refer na den jenna no opuku ajiman oh okay ono motoma so be EC president some time ago EC boss yeah and first lady Lodina there be first lady Lodina mama ne Ekufuado ne yere omo na akabom yes omo na akabom no mo de man na election e course we he na ase ya election e course 2019 again na me di man na president ema wiase nyina man nyina no president ne me enti ukra wo si no president ne me enti case bi aba me be ka bi pe na tese baby adi na say me be ka se nyame di revelation ma me for agrada ma president me be ka bi waja no ana ye boko but se ka chiri so ifia so asniga ono so nya case bi na no ma entenemti what you know what them we sa anka me be kasa ho enye na se o pacha o baby obenya asem bi amesro o fra papa ya say obeba be dimu ntintim ayama na asem me dimu ntintim anya se me dimu dabi omamon penfo tie masem what you say omu tie masem papa na sane mebu man ntino me pwe me cherish ba respect your ba adore ba because with that one sanke be kan okra wasase so awon anka ba bi esi etua ne ka sa yeah ade amma fam na no den pa nyama ma jigo mo sebe wan ya se hono nyama de eno ne den sa hwe okoware oba eno nsem bebre okofa ne ba eno nsem bebre okowo nso a nsem bebre oba nyim last me hu oba bi oba yard na oso bo fruit no de kwachi me wura hoye na me ni access to stop se me access to stop aka bo fruit ni amaje finiti ti be ma bia oba banyim abama na so anyama oni ti so we a wicked person see jailing we the most one me nim se court no mo nya sa anyama no a oba ni nyim no o carry o precious son or daughter in his stomach now say the bo fruit aso an ko gina traffic ko tumrika we a wicked man nti no e man nyina me cherish mo makasa woman me hwe no ban yar maya me hunu da me hunu no I will stop me did this or show na yeah me you should have named me fa no na me na come na ko police station en kwache be ma no ntum okay se be ma ko no nyem no ontimi hwe na why say wo nyem no na say bia wanyem no so no odwan eja na ye be hwe na che no le da go hunu we ye be hunu I say e ma fa a lot of traumatizing eno de so se abrofo wo mo ma kwarankra mo adwen ye correct etin before before na ma mo ye correct ne se broni ba onyema ye krokro no na aye ni yie chapara ba adwen pankwa na wontim Ghana ni na so abo fruit ni so apia water me nka so mo nya adwuma but it's to the extent to that level no adwuma na no awiem no so fruit no di mirika banyard na ma try se be hu lady no me nim so akwa wo dia ebia no wa be ma wo yes we a very wicked man
We are very wicked. So I am a chairman of the Amami Chiame Papa Mayao, Church of Pentecost Papa Michiao, Odi Famayao, the respectable man of God, and a huge prophet. When you listen to that man, you said you will some only the for trans normal advice. Mami Chiam Papa Prophet Jonah Jehu appear Kabua the Ted, and I'm retired. Honestly, one of the powerful prophet, both the spiritual and physically, or can't some to a home. So I say, Mami Chia Queen, Mary. What besides some now some more do see a cast prophet cry mammy prophet won't yo mutu and a journey do bit a cast will be a prophet it's more than 2 cra there will be a D for better or a counselor need to be 2 crofo yeah if I near my air ban I say near BC and no what other so Abraboma challenges mu like gifted no na some from your from a prophet but you are told in counselors it's a counselors na yeah what D4 F24 or F24 okay F24 into among your counselors that be prophets o ko ne ma nyame de asem na e hawo no o de ma no de afafutu mu de amount okay what I say o kana ono ohu but o use the cement spirit no be say nyame papa say sebe na ba akwa ho na ne yere ne car no nti oba no nya na onye den ana onye nsen oba so kokokro ba no ko enisi ampa wudi suna koya the prophet has spoke ebe ya adwuma ene ye wo sia ye ka sia ene ye odihunufuo it's not say enye prophet bia ne hu ade a prophet is a title oti me fato ho so betemu nnwuma no eno na ye different yeah okay ene ye san wo D4 ho a is a prophet but otin haban ebi ne me ye D4 but I deal with nature more into me ka say o ye herbalist no prophet wrong tautology English na am dey count herbalist na ja no ye be froso yi wrong tautology English me ye sia o de hunufo if I'm a prophet I am a seer into omo motete haban me ye D4 me ye D4 de hunufo okay into yare na ba me bisa agenkwa no say papa wayi a kyerem den any problem no wada na di a kyerem me wada na di kyerem a no wa kyesa fa meko ni jende ni ammo otwa wi ma no fa ni nkradoko no ho beto no ene ye wodi fo ho a ono ohun hwe omo ni sa nkoda na ba omushu ano tententen no I saw and I see and I prophesy and I see and I saw until I see and I saw the crowd be call down bear 10 no they about top bear 10 20 times as we cast am no into any baba house na one abo into almost ankofo no mu hu ade ana they don't see anything kitere problem hu hwe into omo de adwen o show dressing no wa show we wa dwen no wa show nkom na o de a show nkom me yim pai ma sa afisi se obekwa bruchiri o so ni se oni passport passport picture kula we ni bi so that's it na aya de ba kon ya me ya wa asase we sun se difo no hye nkom se afisi se obekwa bruchiri no ono de oni ma airport kura oh o hwade ya de ye a Christopher Christo ni ba no ma me no to am o to nya do ane ba o wie school na sofu bisa oba no so da se oni adwuma o hye o ubisa sofu no se na aba be ma no he o se owo University of Lagos or born masters wo so na akoko to collection no amowura na to collection no na amowura ba na cafe na sofu no ba no university what do you say so when we talk about prophet you be a ohunu ade na otumi di hu dwuma that's a rare man of God na say obi timi gina no so wetuma prophesy the part 20 ontimi ya hwe ma okwa the problem will still be there na eja omo muhu omo ka no kre na so mutimi nya wo hwe on and make say omo you see discernment spirit okay or the otini say min kasi min yese obekeka ni nyina pepepe but only solution to give you okay na eja o yes prophet na ekwan be na abefa so ma min kasam kiro wo asofudie wo ho eye calling ye wone a ya frɛ no ene ye wone ye de yawo no
ena near o live by traditional prophet. Okay. A generation prophet men kana sa. They say me am see hey. Me maame. Ne maame no edifo ba. Enti anka obedi sofo o kan the whole Bible in a generation. Lewi ma, Nathan ma, Moses ma, Jeremiah ma, Noah ma. That's any family line ni mo a aka won ka ho. Yeah. Okay. Enti no say Lewi for na yenya adwuma mfa nkɔhwɛ omo. Ghana sofo bi enu oye Lewi ni. Including me. Me no ni aboa me ame na me yesunsun mi matin haban me ti we me hu ade me ka me timi tu ase be ye no. Eye generation. Ana ya hye nkom timi ye de wu mi o ya mfra mi o. Timi mi Bible school nko bi da. Enye se school mi nko bi mako school da. But me descended by the power of God. Okay. Eja we dey say the besi a cause ye kasi ye twima say ade besi. What's the program? Me say no. What's the program? What's the program? Because you see to me educate you obi hu. Eno dey eyampa. So a lot of members akora so them they need to go there. But because of so no ya dey yes nkom hye be hye but you see rebate the same. There's no be transformation. Intimi mbam. Embam nyese intimi mbam embam. Oh, see a sound come at you, a juma, and a way catch on his oil. But so for you say, like I say, won't I show come the crowd, Jumaye? Oh, Jumayo, and yes, of one. There be so from this what can we? Near Betty Mamma, you have money, Siano, or the Hunufono, no to me, Yahujuma. Oh, no, because you say, for way for it, you say, and only your international mascot, share my mimi bamo, and about Casabit, would be Mingasao, or you know. Na me ni nyame akasa da se o ma me asam na ma me ne kana wie no o kire me se ade we ni o se ne ba se we akwaji tumi bi na o de ayi bi na ate afa no so wie pena business ne papa wai o se papa ne fi no me se bra o papa te ase papa kan we kire wo wanti wo soso oba no so ene wo ba wi awie ko na ko kire odo kire wo ba no na wo kire odo kire na afa abcd faman no ho beto no ara pe mi twam kura fekeke one o ma me si obon komo so wo ye difo a uhunu onyame de kire na wasɛ no bo onyame de kire no wantimi ansɛ na you are not a prophet a common a deal aso Ghana so a difo bibiri committee wo we don't just prophesy Elia not chronity Elisha or chronity before be yin animo okrom anka difo ye ntantan trazaku ye chronity ne pie ne ba na nipa ye mahye no na difo ye ne onyam nyina to form because a committee almost 95% and a fake prophecy and I saw and I see and I declare the power of God. Mama nyame se me nkanchero se nyame ushia no eba. Heaven na ushia no. That's a criminal Pharisee. You will crom man also for be sorry say wo hu abofo oni Yesu akoshi. Mama me de wo kan sama boni pani di o na me mi suro. Oh, it's also dane so enyakopon dane jata no so dane so wo so dane din. Mindset. Mind game. Na so ono so ko heaven. Mama nka sam nchiro. Hwe nyame adwuma no ho. Agura abamu nti na ma nyame asofo aka wona to because omo ntimi mpo. So we difo a just be silent and let your action speak. Enya France abaka say me hu na me bubu na me dwiri. Wo de wa no bubu dwiri. With your standard. Minim difo bi a awurade mfa nchem say me kasa. If you cannot cure yourself, you cannot cure somebody. The Bible say, "Ne want me if you from masa for nyede." Enshenesa. Would you for you cannot give your family 2 square meal a day. Won't me show. And if you are there, Ebra Elia na yere Elisha yere e call prophet nche no. Was me kun de no suro nyame. No mpene ho asem. Na odeka na kafo be fa na go. A prophet must have something standard. A critical when you enter there. Nyame betimi clear quick. Mimi say nkama wuda da. Obi a poison me a makoma ho no. You think this is easy? Yeah, some more. Enso no nyame nim say
asema me ka man kasa bebre o man kasa bebre Christopher ya guru mu ho ya guru Christopher ne de mo fa na pim fam fa pim ho osofu ntimi mfra bosom he me ne wuti hai saade asa metima fra bosom fi NIC anase odoko kurum e de aba me koye bi o ma tradition ni bi fie o hwe mi si ya enam saade no se bosom ne beba de a ade e be ne be yi a prophet who see no timi ye ho adwuma no ono yedi fu enti na hwe ade prophetic office na e hwa ye de enti no evangelist edwane ba ho asofo edwane ba asofo nsan ko mo ware asori o asofo the marriage church apostle for edwane ba ho obi wa oni one branch mpo o se e friend apostle so ye nipa watete asofo ozo uni one branch o tete hwe o se me apostle hwade bishop na say you are certain level and no be edwane ba office ba akopɛ no prophetic office nti we share evangelist no o sha na enche da na samoa a we se ne konda ne kwachi o be start ahyem kom se bia nyame yas nyame yi den kire no o be tu fake mi be na kufu ado nyame na afrawo ma hye ho kom nyame kan ne koma ene de ohun ya o man ne mo eden no slave queen mama da na samoa ke kan sam fun se obetima expose Captain Smart ni video ni sex video nyame na tinimu ohun ponso twi no aisa aponche aduatua na na pa bia na sina no ana ohun mabo atenten high heel hye no de bi ogina waka se cartoon Scooby Doo eno ginam eja etimi no everency prophetic office no ayefo ama no nyina ahye nkomo office say usuro am frame eja ennu nyina hye nkomo prophetic office everency ye de ennu nyina be papa ya ba so hu no olumai mi hu ne pa wa ye nyame adwuma che before you prophesy eso tumi ye hu adwuma matase ba dia se eja emrenti ye de ene nkomo twetwe ni nyina ebesia na osofo ene obeka yensa e wa ha ye prophet Antwi ene beka yensa me twetwe nkomo na me kai wo se enwumako bi na aso yasene ama ye de ene jimedi abro e University Foundation se me kan cho se niema bi awowo ni a pe te say ni a obi wo ha o taatare na ade tia wo se mi baby fa brain ye fa nkoma nya kan wisia omo de da kwan ho nye fa nkoma no mo so feel say yes Christmas no o medibi wo mo bia opese o de send ye dia ene number ne eye 0548 302 985 0548 302 985 Meka will set me Diane Gloria Sika. Me someone subscribe, like, na share, na yenkoi yenim. Macrow. Okay, Eja, any my final word na yen sorry so. My final word is be the under of umbrella of prophet. Okay. It's what na difwa ohun no kire ho ade ma wo ye tena sa ho so office aho 20 ne de corporate bi wasuma dwo corporate bi ohun nkire wo ya corporate bi ohun nkire wo ya Pentecost na ohun se ahohom sore tata wo de a no mo titi afa aho di su de a na onim se ye hunahuna wo da ohun oso da bone so ofu bi kura se abaifo ni o enim tatan abaifo nya dwuma. Wow, this kind of deceived spirit attitude mu la show no want to form. So officer who want to dia and e cause answer no. Na ho to dia tenadifo a nyame ma no tumi ni ahode ohun obetima kire no betima si ano kwan. Na nyame ayekase. Na won koso ahwe atachi TV no mo subscribe. Na obi ohia me so frame. Me da for gospel mission ministry ano. 31st ye fra ko jan ye de ko jan sunsuma de ko jan pa ye fra ko jan so o ye wo da ban ye wo mi Tuesday o crap abana na tu mu no unnim na fade say de aha enti wo ho ato nti na
uko kinkre sorry na o to ya obepa gidi kokko bi no pesusu mo sorry bi ti say because of relations ministry na wabetenam na wo ho ato because unni mo kra no abana na oda mu no abana na ya prapreda enti sa ti na poso ye nkoso esi jama poda hodi pokra da ba bi ye blue ba bi ye red ba bi ye green sa yeah unni ene ye blue ni nkwa ni ye boko jan ye fra ko jan 31st na nyama susuma de ye be no ya ka ho do bia ho ato no the 31st me to nsa free nipa bia sebra na ye me no emfra ko jan na fa ho de mra na hwe se okra na tu mu no ho nto e obi wa so use red atare red nko a e obi wa Ghana Blaster se tamunti ka Ghana Blaster ai omoko me catch from say sa atare na eye yellow a be de pede ni mo de bopo sa atade no se Ghana fo betima di nkunima agi se sa atade no maka sa atade no cheso mo sa akofo back enti se ombe kwa ko munya omfa hwe madda omfa trofo bia madda enti omuhu bi me ka se ya papa atamas time ena under 26 so sa hwan no under 17 for kwaje Africa World Cup by omo de sa atade ne koe enso won ye firo na de bia fita Ghana ya fade eye kokko moja akokko srade forest ene tuntu eno na ye Ghana enso ne ya to atwene ene ya ye fita na ye de star patum wuja afade ekofo bi afade untimi ne nya peta aja say wuja afade ekofo bi afade a untimi ene ne nya peda